Kalpasan, tinaunday, apanak may sak, ngayon pa ay naulpi, nagulim na ayat. Siya sinot makamu,
inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatutay sinumanamot siya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma. Tomay ko ibisikan hanek-nek enrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparagsak kalaeng. Uray sino ti agdepa uray sino ti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsam idek no lagyak di matungkod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading kuday ti sunata inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatay sinumanamot siya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma. Tumay ko ibisikan hanek-nek enrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparagsak kalaeng. Uray sino ti agdepa uray sino ti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam idek no lagyak di matungkod ka. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Abalayan, ipapastati agsalan, ganggayan ta, panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. Dua a puso indan agmaymaysan. Abalayan, abalayan, ikan tukad maumuma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da.
dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabungbunga a pamilya. Kan abalayan, ipapastati ang salan, ganggayan ta, panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. A puso indan agmay maysa, abalayan, abalayan, di kan tukad mauma, mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabungbunga a pamilya. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabumbunga a pamilya, abalayan,
padati awan ragu itan ket kumut kutuk jak tu ang manipata barata pamatig mo uray siyatay inkalang mo napudno
saranan no sika ket malmaldan nung ayat mo ket inkulpo tinaulpi unay a puso di mo ka pukawen biag ko dagita namnama taadda pailaag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo saranan no sika ket malmaldan no ayat mo ket inkulbo tinaulpi unay a puso di mo ka pukawen biag ko dagita namnama taadda pailaag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo di kan mas naayan taad tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat ana pukaw mo di mo sangitan di ayat ana pukaw mo Nagpagos ka laeng, dati nang namaem, di kan ay ayate. Kasta ka din biag ko, rasidi karim kaskari, nga inuwag sin. Ayan, ayan, da, naunday at away. Pag
karim kaskari nga inuwagsi